Kithomo nikio tokia mwana wothe ndene Kenya mutongeria no abati gutonyera kende gutigira mwana uju na kona kithomo ririega na ati kwangaratanwa kinyani nikiri skuru imwe miru na Tharakanithi arito barithomera rungu rwa miti na bangi iracine bithuku na mwana uju na kwirigirwo kuthima na kathari na bangi Kenya. Iki ni gichunchi kia muthia ke rugono rwa mwanya kithomo maganjone ureterini John Thega. Kile gichunche kia biri muthenya wa igoro ituragire kumenya kumoko macukuru aciari na kinya antu bawendi bwega ibambire ngwatero ya Alumni Association bakona cukuru ciao ikomboka na buru na ngerekano irige chiko bunge ya Tigana West County Meru na inguchokeri nyankatho muno skuru imwe ira ciena very strong Alumni Association okulugera effort ya mheshimiwa Mutunga okulugera machamani urara yoka njalo 2018 na requestre alumni ukatha for example athoma cukuru fulani na no etre ngaira utethia mantu yaku ya bwanjira mwanya ukomba utumira networks ira winacio nikenda antu ba come together as alumni bakomenya kwithira give back to the schools na kwenda kumenya wabo gwithugania riri alumni ire kuruta ngugi ariunga cukuru ya Thinyaine ira iri Tigana West wenu na araba gutwira bomo ankira gubakita irachi kenda kire cukuru ino irachi bira tayari bichenchete mbicha ya cukuru ya Thinyaine bonene na tukuwatanira turinganira mathwania yetu arimu aciari na alumni na board na twambiriria kuthithakia muchango ywa otamu ku renovate irasi bieto biare in a pathetic situation na by the grace of God thai murungu na tutethetie to renovate irasi kenda na to renovate kirasi kimwe tukathithia opening ceremony na kirasi kira twithithia opening ceremony kia tutethia kubanga mantu ya the kirasi kira kingi inkwenda ku as the teacher of the institution mantu yethete ya ina contribution yenene muno kiri ana beto ukulukira support ya community na alumni na aciari non tupwa programs tutete tuina chio ana beto ibaete motivated na bakaumba nende kwethira bakin develop skills chio ikethira che up to standards amana ukinya untu wa alumni kana kinya aciari wechiume kenda bakaithira na tubecha tukaibokire cukuru ino kuri kumwe tubecha tutwethira no mwarimu atuwata kaikira mubukoni na kuhura na tuburu na rindeto ikoyirito kiru cukuru primary ya ruri kinya yo yenterecha Tigana West ito abangite kuri tempecha cheriko ito itempecha cheriko aciari ba contribute 500 per person na raba contribute 500 mpeche umwarimu uri ngiro transfer na arekiria wita na cio na tutacho na kinya mwankaru ari ni alumni ba kuri tempecha cheriko ba eto tetherakia na we Research bangi ba wita unbound ko ito kuromba kinya TSC kethera ne gusika kana Ministry of Education mbecha chetu ira aciari bararitete more than 46,000 bamenye bura bamenye otuchokere cio nonto mwarimu na itere na mbecha chetu ikagithani wakarama no wana kwithira kwina mathina tama bara batambirite ngwataniro ya alumni bakuru bambirie kenda bagukaukire cukuru ciao itikathukange muno kiramba bakuria antu betu bonde wara bari Tigana West na nyambero kontu kwa njumla utegintu genge yatithia nthi mbere gite kithomo so tafadhalini ona tathomaira twinde kwatu kamatha na kutharimire urona ngugi njega kana ya biachara chaku ria tabweka choka primary school ria uthomaira no primary education no basic education musingi hapa basic education no yuma primary school chetu tanda wenga bakoma kuthombia ana academies so no mankato menjere public primary schools chetu na inkwenda kuwa Thinyaine community is a very good example. So to keni mu example ya this community ni kenda tumba kuitha mantu olova ana beto bomba kubomba bwega. India mono gukwinge aciari na kakinya alumni baba iba kununguna na kutheta bakiuga bamwe babunge bao iba mamitoro yango inawe batirite kwigwa bagiukira bakabatetheria no boka ikirimo akire wa cukuru imwe che primary kenda na bakathomagira no untu gukubuya buya irasi bieto ni irasi bie pua kabisa bimwe ndeni bitore kangi ana bate ku enjoy learning yoba skuru iringe kwa kuena sukuru to ICU ne rombare yakwa ni MP atolelie na ridorere yapio ora sukuru iringe
ana bakoria boya kana ibwethetwi kabwi nkuromba kinya skuru emeyokie na umekire kiwango ne kiambere gatwirigira tongere bakeigwa kiao na kiro kia ana baba kuthomera iracini bithukangu kithemba giki na bagire kubanengera kioto kiao kithomo nontu batire na bantu angi baraithite na kithomo ikyo kiumba kwigua gikiganania mwana wankia na gitonga. John Thiga, Weru TV.